Dia ajak. Apa problem? Hah? Apa problem? Motor rosak bos. Motor rosak. Mana rosak? Sudah putus wayar dalam. Satu wayar putus dalam. Ya bos. So macam mana, tukar motor ke atau repair? Tengoklah boleh jalan, kasih dia jalan lah. Oh, you mau kasih repair lah. Kalau tak Bukan lu mari terus tukar baru ke? Biasa cakap. boleh lagi kali. Ni kali tamu lah. Kesian sama tu bos lah. Wah, you banyak baik ah. Ini macam saya punya company apa macam? Tak untung lah ni macam. Semua lu kasih repair ni macam. Ha? Apa macam? Semua lu mari lu repair saja. Bila saya mau beli kereta besar, Sudah. saya mau pakai itu tool kuat, besar kuat punya pahal punya tool. Kepala otak lu ini macam. Itulah apa cutter punya. Ha? Itu merah punya brand lah. Milwaukee tu hijau punya brand gitu, Kokiki punya. Ha, ini macam semua lu kasih repair saja. Hey. Jangan ni macam lah. Boleh ke? Ha? Repair ni macam hancur lah saya ni macam. Tak payah lagi security semua tutup lah. Okey, cukup. Dek. Saya cakap, kalau boleh repair balik. Kalau tak boleh repair, tukar baru, okey? Tapi sekarang, lu sudah sikit baik ni orang, ha? Nantilah lu, kalau tahu lu. Okey, cukup kan, nanti ada orang panas.